me free maku memu yiwaye adiawaye ebru meso me mama sasuyi yiwaye niawaye edoso me free maku memu yiwaye Mamen Fanchia Emma baby bia wo na mema wo akwaba nsoso ewo nyame eti asefo yi enim sende eda nsoso a eye eda benada odi ache yen na odi enkwa egu yen so Wode ne bambo ene ne nhweso sie nsoso ede amayen ene ye brada ide wa wode kwabra ene wa wode abna bia no ene nsoso eye woda esanse ye woda ntino esese wo ma wanigye na wo sepe wo ho ensoso wo saada kronkron da papa yimu ene nye da bone ene ye da papa ene ye da papa enti me pese uma wo so wanigye na wo sepe wo se Erade de adom
Baby, I will be a woman, some be a medenya me as say, what to me, and make it that choice, say, when me ya uswansa, ene, ebusia dom, pim, e will be a say, a fanena, no, yaba, adom, ahingwa, ye enim. Obit me, abo, homodena, what to me, I send a message to your friend. Uniane wadam fubina yinyana yenko nyame te as for name. Mamo Facebook no mi homo modi mi homo o radio so mi homo de nenso so mamo Facebook no de mi homo bebre wa ha. Avia jumai. Avia to say ukuno ne me offer and so want to say. Right. I'm Bianca, good morning. Osofo Fiawu or Holland, Amsterdam. Holland for themselves, my mama word because money all the time. Yeah, more radio, so more than every country. The reason, good morning to all of you. Papa Kwakubuateng, good morning. Anthony Frempong, good morning. David Techi Manson, good morning. Odisha, good morning. And Josephine Ifayabwa, good morning. Evelyn, good morning. Victoria, good morning. And Makosia Sewabwache John Yaboa. Good morning to all of you on the Facebook. And I would just let you know that when you hear somewhere, tomorrow 6.3. But to just share and invite all your friends, your family, let us join together. And there's also that when you met as a foreigner, and Dr. Kwasimbre Krone, Osofo Manukri, Ejuma Omo Tuing, Yenzo, the Anofifa Hoa. Na ye dayi nyame ne ye bofo ne ye jefo no ase saa so na yeniaba kekeli enso de ye chance de waye edoso enti me de maseda ne me na ase nyina de brewo ewrade baby awo bia no me pacho ye bebo mpaya de nyame ase ye bompaya de nyame ase no kai senra me no kenkan bibia onyame pese Meno be in Yukunu na yede Juma se ye maye ane na ye de bin so and ye de be. Ma would that one so when the also ye ane no man ye ane. Nema would de bin so and ye de be. Begiria senra se when me some ya would be home if you say and ye me manumasem a yo no yame numasem. So let your yes be yes and let your no be no. Ewo enkrabata bibra yibetumi gina so de akasa. Ma wo yes nenya yes se wo nyame ba ma enye yes se ampa me ye wusu ansa me ye nyame ba. Bibie ne wa e papai me na titimi free o nyame ba me yo no. Let your yes be yes. Wo ye bosonsum ni so a manenya sa ma wo se me ye bosonsumni na ma ye madwene se mesom bosuma kosie wieye so wo ye antichristo nso a ma ye hunu se wo ye antichristo umpe nyame asem wo chiri nyame na wo tan nyame ye kenken free metu asempa etiri a eye enum chichemu a eye diasa enson o Yesu no enum asem Yesu on show yire kete someone not nanso was say opese udina chidia let your yes be yes and let your no be no. Let your yes ma wa ane enye ane enise wo anu mienu enise wo anu mienu it is a nyame na wo besom no let your yes be yes let your no be no ayadia ehia owura Yesu Kristo ayadia ehia Yesu Kristo ene ye mu bebre no ye de ya no
yediano ye ya si sum nyame na ye sa som bronsam Leviticus so edene dia to so se unyame nam Moses ntwere so Leviticus chapter 19 verse 12 so e wodi e kenkan wo ho and I no pay ya benyame anim ye be want to aso som a ye som wo ono nyame anim eti bidim se enu a woni me som edi a wa bisa ho se wa ma wa ane aye ane e wo wa wadiem wa ma wo de bi aye wo de bi e wo wa wadiem wa ma oman a wutimu ni oman ya wo free mu se Ghana ni no is your yes being yes or your no being no aya dia mi mintimi nyia no mfa ma wo zutimi nyia no mfa ma me de mum wan kasa na obitumi ayi ano let your yes be yes and let your no be no the Christo sum sama sum Yesua mame mama numa seman kasa ampa mesum owura Yesu da men sum no nso so a mame nka me bia me dru bia nso no ese me da me ho adi awmachi me dwendwene ho mame mfa ba kwen nso so ye beka ne nyina afo ano na ye de akasa e de akire yen ho onyame nam odifo Jeremiah so eka sembi ose woye masaye ene makode ma medewo bebubu amanamai na medewo masai ahenie na medewo mebubo aponko ene ne sotifo na medewo mebubo tiafie nam ene mu emutenafo na medewo mebubo obarima ene oba na medewo bebubo akokora ene abofra na medewo bebubo abrantie ene ababawa na medewo bebubo odwanhwefo ene enyankuo nsoso na medewo bebubo ekuafo ene nanantwie empa ho na medewo bebubo amradofo ene omanu mo empanyimfo aye Jeremiah chapter number 51 the verse number 20 you are my hammer and you are weapon of war the entie nyame pese woma wo you aye wo you na wo there bi aye wo there bi ne se wo nyame agiwa odo beye akodie ma ono ne ho wo nyame giwa odo beye akodie ma ono ne ho. So when God called you into his kingdom, you become a weapon unto him. You are my hammer and you are my weapon of war. Mami therefore, the nyame ken you. We me asaye ni makode. Etu nye ni pafun bi keke. We nye yewusu ansa keke. We nye odifo ba sesu keke. Wunye same keke, wunye ayuwa keke, wunye yaw kumi keke, wunye Clifford usu ansa keke, wunye Benjamin awate tete keke, wunye Emmanuel Buama keke. You become the hammer, you become the weapon of war. So when you're going to say, so Drew baby. Na ubaya pretender ubedru baby na se wonka no kure bio na wanum nsem nyina ya trone na da akofisem na braba fem asema woka bia no ubosrem na waka utratro etobre bia utie ye ne ye Kenya mesem woko togo hwiensi wo ba wasio na ni freni hunade Nada you see Jesus Christo or Pawadi I popular. Or you popular dada. Owura Yesu aye me popular dada. Enye wo kan se na me sit down way na me wo we no na ma Yesu ye kese. Yesu oye dia oye
wo wini ho Yesu me ya usu ansam yo ho me ni ho Yesu aye ni Yesu ofri tete mren santene no ye Yesu in fact enye Davondi na ma Yesu ye Yesu enye mo sofo asomasi na ma Yesu ye Yesu wo be boni dia oye Yesu wa moni dia oye Yesu enti wa ma wa kwanya se wo no anka wo ye osansani kohwini no en oji won wa ma wo wa ba beye na kodie wa beye hammer and wa beye weapon of war enti na no paya me no mi enu ye hie wo ye onyame akodie wo nye enipehunu bi keke. You are the battle axe of God. Wabra wo yire ene wo kunu wo maame emfa onya hwe no ofa wo free sumra so se what wo ba beye akodie kase maame di for and now no pa everyday sansemfo we mo no ene edu tin nyankopon ba Yesu o kasa no sinti mo mamu yiwu nya mu yiwu na mo de bi so nya de bi fi se me wa adwuma bi a esese me de mo ye me wa adwuma esese me de wo ye enti ma wo amenya ame anya se eduru kwasia da no wa hye white eduru brade kura na fe wa ye sasabro nsam na fe wo ne nam wo betwa tro ada nipa na wo buya mfaso. And a lot of businessmen, a lot of businesswomen, who pretended. Yani a Kenya miasem, a lot of politicians are more pretended. And so when Uncle Paul say, look, Mawa and now there be so, and yet there be me every day and him. And your brother, check your life. But who sing a me and ne bisa won say enti mini na mu me da bi anasa me ane me bia me kire bia no do I portray my Christian walk tell me the Erade enante no ana ma me di for bi to so da yenko eske mo aka bi dada ontra won chinchima fidie no ma me say ya na me ka bibi me to bibi say rade me be say me wu a me ko heaven enti that's right kwan me fa so a me wu a me ko he was hwe ma wadie nyina nhyemanyonyam wanum ma wadie nyina nhyemanyonyam wadie nyina nhyemanyonyam usuban nhyemanyonyam wabrabo a wo bebo nyina mpo nhyemanyonyam sa wo de wadie nyina nhyemanyonyam a heaven kwan no da onyankopon asiesie ya manakode yenka nyameba nkan kugu asem nyameba onkan kugu asem Awurade Yesu Kristo ba asase wankan kugu asem da na nipa baka se enye yie osebe yie on oba se obese bu nsem nyuma enti ode yesi kwa manasi na si anemu ye nyame asi anemu fo se ne bu nsem hihya o hihya ne omabone no na Awurade afa yeso ede na kodie waye yakudie asebu nsam nyuma enti onyankopon babia ensese nkugu nsam efri wanum ba na bu nsam se Yesu nti se baba o wedi anya ye Yesu nti ebe ye wedi ase Yesu nti ense ye onyankopon babia uya kudie nti esese nyoma papa efri wanum ba esese wonioma ubeka bi enyina no ese nyame anyonyam ne nyame nkan ye nka se nyame nkan ye nka emfa konto ho so se me baby wo yakudie se na ukoda na wansori a woni sei Awurade na kura ye enti da ye yakudie manyame a esese ye di nyame mra so ye di nasem so baby a bonsam ye ne nyoma ho osi ya mama nyame tumi dadi wo ho yakudie enti bonsam se nyoma bia oso se gira ho extra se onyankopon tumi wo ho me nyame tumi se why yakudie
ya bas yes the Bible say obaso bonsam nyuma de na bonsam nyuma bia no yes fanse no ye ntwese nyame mfi soromra ye ne wasiesie de amaye enti nyuma bi koso na nye yi a emfa kwa mu a da ye wo ho kwan se de ye kasa ye nyame ma ye wo ho kwan se ye kasa ye nyame ma ye wo ho kwan se ye kasa Enunti ye yakudie enunti ye nyame tontura enunti ye nyame bonsia sa enunti ye onyankopon ejapade enunti onyame hwehwe wo bi de na ye biribi ewo manmu a saa na onyankopon ka se moye makode no saa bre no na Babylon fo afewia sinyine di so na Babylon fo aka Israel fo ahye adwene se Israel fo sorry bio na Israel fo aye mobo dakrope onyame ba ya wo se ba bia madru bia no sedia ma Babylon be ye bonhia ana nko bia no manu wo wiase ha na Babylon dwene se be bia wadru no wa chen so abroso na me awurade mabana me sa be ka kire mo se mo Israel fo mo amene mo wa pam no mo ye me ankasa makode mo ankasa no se nko bi ka mo hye fo mo a obi toto masia obi bre masia obi ka se mo nsem fata me awurade mama ba beye me makode upa kenkan na che de to so bidi mo be dwiri bidi mo be say ahenie enti sa ahenie bi sori ya sa yade bi be wiase ha wonyame ehwehwe me na wo se obefa yenumu asem so na yade biara aba ohie biara aba enkwada na biara aba ohie biara aba numi biara aba. That is the reason why Jesus Christ to yamforo say etimo mamo ane enye ane na mo debi enye debi wintimi nyina manim na nkasa me yenyame ba no wachina na osa bitena se na nsenhwe Ghana emrantia ne mabawa wutimi se the omeyi nyina no the higher population you see Christians ubesha ne mrantia ne mabawa bi because of politics ni akofensuo say ye eni nkosia eni sinapo yes ye bodua na wo no wo yenyame ba na se wo ye bronsamba oya bonsamba da woye nyame ba na se woye bronsamba oya bonsamba woye nyame na musini ana se woye bronsam na musini bonsam na musini no eti asembisa ne se ma wo ane se Yesu Kristo nyame ba na obedi na chidia eni edi na chi wo no kwarim sa so we are Yesu da and atenti kwana betime ka kire me se me sum nyame na masa kwaji adru e bia ba ba hye Bible ase wo yare sa bonyame din wo yare wa dwere wo nya psychosis ana se wo boy owura Yesu Kristo se me ye usu ansa beti hoi na me se me boy Yesu Kristo din Yesu awotwe dom Yesu awasayade Yesu omabonene wonta Yesu omammoja tuta Yesu Kristo omabubu ene sore nantie Yesu omakwatani hufie Yesu omadidamfichire bafie na me de Yesu namwa na maka kira me ye usu ansa me hose say Yesu to me no e kofom ntino me sa kope edro bia be say Yesu din no Ewurade manem pare me Ewurade manem pare me en si de biara da enu ti Yesu say mama mo ane na mo de bi so nye de bi en for the baby wonam bia business bia wo ye bia no say wo ye adwuma uye Kristo ni ama wo no kware no enye no kware tro do won fa bi mfrafra woni wonya me som no a wo som no
Abrochire na the same nyamenoa, Ghana na the same nyamenoa, Asia na Dubai na I see a lot of people are more Facebook, more ebiwa Dubai, ebiwa US, ebiwa Canada, ebiwa France, ebiwa baby awo biano, mawa ane na wo there be so nye there be. And yes, so bedroom baby, no I your pretender. The entity said, if we die, we don't man Yankopono, you have become what bad be onyame diase fuano na kodie. What bad be nyame akodie. What may you you have become the hammer and the weapon of war. The Yami will be the next Jirafasia. When Yami own Sao and for will be Jirafasia. When Yami will be the Nasayadia. And your woman, me, I'm in a walker say. And you are one brandy, I'm in a walker say. No matter how many years, what Yamena, so when Yami will be at the next Jirafasia. And you wouldn't obey. And no brother, no pay, Mamen come from Chirose. Yesu Christo Kronoano. Hebrew Foreman is a study or tear and rano. San or tear and Ochinane and the chair. So all probidina ye, Juma, and Tiana Bushiamua, or probidina ye, Juma, or Betua Bushiamua, or probidina ye, Juma, and what corner Bushiamua, or say, or the Wobaye, or the Wobaye. You are the battle axe. We own Yamia Kodia, I draw you Yamia Kodia, Quabrawi Yamia Kodia. Abra we on Yamia Kodia and found and nearby what Tom found a guy with you and found the Sukua with me call the Sukua went to me uncle. You are the battle axe of the Lord and never down a pay. See a Quanyamian, see a bompire. Yanu Bisa rather familiar, dear one Casa Wope. I mean, you're here, Nancy, you Yamia Kodia, Mingare, Nancy, you Yamia Kodia, Minko Sukun, Nancy, you Yamia Kodia. Mengoda nansu mi onyamia kodie minsi dai nansu mi onyamia kodie minika nansu mi onyamia kodie abrechira me woni minikrata nansu mi onyamia kodie enu ntimema mi you aye mi you me ane be ane na me de bi so aye me de bi sa me see mi onyame badia asitire nyina mo no I still remain a child of God. Let your yes be yes and let your no be no. Ewo ono nyame ti asefo no eni. Mabidi fo kakra so ansane yabom pai. Oyo nyame akode. When nyame prayer, you are the battle axe of the Lord. See me. Kadima satima hano. When you nyame akode. Raba shudi hada. David. Oh, we ye nyame akode. Mama me ho kwan se. We ye nyame akode. We ye nyame akode. Baby, nyame akode. Bonsam edi ne nyoma. Baby biara bonsam se nyoma. Sharabodo sadabahaka. Yankasa. Emfa ho nia esi emfa ho yare a ekoso emfa ho yare a akankrofo agu France efie enka ho emfa ho mroya bonsam atu agu nimpa so ena yenso se urade esiesie yese na kodie dia ena na ye beko eyi nkrofo afrefie womam wo fiase yesu ye beyi omo afrefiase Bible say ebirimu wo jam omo de jam no yeyi omo fi jam et oje bi ebidem esan se urade asiesie amana kodie nti ene ye beko age omo da abusia eti se ba bia wo no tiasie se ene brade no ye ba wo fia yentia Yesu Kristo ka se ma wo amenya ane na wo da bi nya da bi se wa sheda boapa abefaw and what done wa brabo no wa ba be ono na kodie. I don't see the reason why Ghana your population or the highest population Christopher or 70-something%. I don't think I believe it's a war of Maymono. Yaya, what you say? Why do we belittle ourselves? Why do we allow people to suppress us? I think the Ghana Christopher, Yamaya Nesua,
the giddy for a woman, your Maya Neswa. Something spectacular must happen. When I say, it's saying, pandemic by a bebredo anojo, bebredo anojo, bebredo ekofom, bebre Christo som ekofom, bebre ahofama ekofom, bebre jidie ekofom, bebre nukwaridie ekofom, bebre se wo kunya me se kankane no na wani jiso be kunya me na se ye bia so de class ye se kwa sorry what was it? Me casaria, ya dear betch. Who called you my idea? Who call ya dear betch? Bless you, that. What can I trust for my idea betch? So why are you belittling and ridiculing going to the presence of the Lord? Why? Again, the Kurana won't fed the Yamia will call the Nasano. Yamia will call the Nasano. I didn't know who to say a Yatantania any FCDB. I was here another day, my main show and crying, I mean, show before. Every American way when you know, but look and listen again. I am the battle axe. I am. Maybe you should have been to me and create me home. But the offer, I say, my mamma, no crack, me and me Debbie, what can't you say? Maybe you should answer. Me ya onu radena kodie. Baby, I will be as all one sasua. Baby, I will be as all the name from one. Baby, I will be as social. Yes, it be a brofana oka, and a china oka, and I been oka, and I dana oka, and I'm fantina oka. What be wanoka krebia? Do you know what God will use your voice to do? Check, baby, I'm a king. What's in me the wood tree? Me the wood tree, 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 me the wood tree. And to say, Yami the tree, dear. Hey, me useless man. Who couldn't bet me a jow or bad bet me a jow? You bet me you a dear friend, but you are still the battle axe of the Lord. For the fact that say, I don't know where Jamai enter say, when you're me in self also. When you're me gusudo, brother, when you're me gusudo, mammy, when you're me gusudo, wafa, when you're me gusudo, you are the battle axe of the Lord. You are the battle axe. I am the battle axe. Me yonyamia kuma. Me yausuansa. Me yonyamia kuma. Se mi fie e me bi nya wo hodoma yonyamia onyame wasemano. Nyame wasemano se ode mi betwetwe ne biara emflawurade. And a few minutes away and that is what we are going to trust God. I am the battle axe. Ma wonsa so ka se me yausuansa me yonyamia kondie. Baby, I will be with you. Let this confession be your confession. Me, you and some you, Yamia Kundi. Let you be your answer. I'll bet you a Zoya Yamia Kundi, dear. Winning quite a touch them also. I don't know what you are now, Mako School. From on the 3rd of August, I'm over here, sorry. Now, to one man, for you did no market, and then crowd young conform. Who bet you are? Who bet you are? After I'm crying, wolf, you know, I'm born by a year rather than born by. It's the union I best say, rather than strong me, baby, I want to born home, mammy, and rather Bobby, my Hubama, and rather me patch on him, may so, and rather was some of us, and Manacosanya, and rather Mamma Mayo, and rather Menana Muyo, and rather Ghana Mayo. Whoa, when you know between a million Yamia Condie. Me microphones na radio so no one can no me be abem na what you are me ko fa me banaba uko fa de ba na ye dey me ka se me no ba o do wo ba no be busia de enkosu say obi hye ne fie kura wonya corona when you cry obi fa eso wonyaye obi onu ma wo huro ne nsada obi onu ma de bia sanitizer santoi de bia wo de sra wo de dware wo de gu nanum nanso so akonya it doesn't mean say nyame am o ho mayana abusia me kire se ne man campaign ye nyaya yare
meresaw mema wo bia anya na wo ma wo ba ne da chim yes emesei afro wo nyame se wo ye na kode me ba jo bia wano na ka se me ye wusu ansam ye onyame akode mi adweje wa me nyame akode ma mente wo ne wo Germany wo ma mente wo ne wo Holland wo ma mente wo ne every country wo ma mente wo ne ka se me ye wusu ansam ye onyame akode mi adweje wa me nyame akode kan bi obi o me ye wusu ansam ye onyame akode mi adweje wa me nyame akode sa kan bi o me ni aba ma me ye wusu ansam ye onyame akode mi adweje wa me nyame akode kachira wo se me ne me mba nyina ye onyame akode ne me nyina ye nyame akode me ne me yire ne mabusua nyina ye onyame akode me ne me ku ne mabusua nyina ye nyame akode me ne mabusua me firi mu nyina ye onyame akode mabusua me firi mu nyina ye nyame akode me nya tantan die bi na me nam wiase ha me nya tantan die bi na me nam wiase ha. You see this confession that we ye nyina no eye kasa and you are confessing it to yourself bia wano kasa me ye usu ansam ye onyame akode adweje wa me nyame akode what the trotro what the taxi mo bin car don't worry but what the one na catch off we are driver we are mate catch off me ye usu ansam ye onyame akode adweje wa me nyame akode driver won ne ye usu ansam me won ne ye usu ansam dem mention where we dey kasa me ye usu ansam ye onyame akode adweje wa me nyame akode mama me ane aye ane mama me ane aye ane na mama me da bi nso aye da bi mama me da bi nso aye da bi mama me nokware aye nokware mama me nokware aye nokware ade aye bone nso me huna meka se ye bone ade aye bone nso me huna meka se ye bone me ye usu ansam ye onyame akode mi adweje wa me nyame akode esansam ye onyame akode nti esansam ye nyame akode nti nyame de me ba ye de ono peso ode me ye nyame de me ba ye ne opeso ode me ye ena bradai ami wo meet mienu miensa wo nyame anim ami wo meet mienu miensa wo nyame anim esansam ye onyame akode nti esansam ye nyame akode nti wo nyame aka kire me se o nyame aka kire me se wode me bebubu no wode me dwiridwiri wode me adwiridwiri no wode ma sai eniema biara no wode me asai eniema biara emfiri onu awurade mede wo babubo aponko ne sotefo enti aponko biara enam oman Ghana ahia so ene wona wote aponko no so a wo ma Ghana ho ntono biara yade biara ne nam Ghana ahia so yade biara ne nam me ye wusu ansama busuemu adweje wa mabusuemu no how biara ne nam me ye wusu ansama busuemu no how biara ne nam me adweje wa mabusuemu Awurade me da wasese waya me ye wusu ansase wakode waya me adweje wa se wakode Awurade de opesa wode me ye ne brada no pay no Awurade ne opesa wode me ye ne brada no pay me nchen wo sofo bia ne mo me nchen wo Awurade a wo se waya me wakode ne mo me nchen wo Awurade a wo se waya me wakode Awurade fa me ye de opesa wode me ye na no pay me ye ne opesa wode me ye na no pay Awurade se me bie ma no na no pay ya Awurade se me bie ma no na no pay ya ma ogie ne fa hodie empie mfiri mumra ma ogie ne fa hodie empie mfiri mumra the next 1 minute be on no baby I will be just lift up your voice and begin to talk to the Lord because you are the battle axe of the Lord and you are the weapons of the Lord Awurade me ye tontra wodi me ba ye adwuma me ye tontra wodi me ma anichie wodi ye tontra me ye tontra Awurade me ye usansa me ye tontra wodi me sayade wodi ma di diamba wodi ahoto efa manumu samosoba oh heavenly Father I lift up my voice this morning and I say oh God the oba fame swaya magana fame suye the oba fame swaya mabushia the oba fame swaya the oba fame swaya the oba fame swaya the oba fame swaya let every weapon of the devil be destroyed in the mighty name of Jesus for I am the weapon of you God
Awurade me yɛ wo Awurade wa kodie family yɛ di opese ɔde me yɛ Awurade family yɛ di opese ɔde me yɛ Awurade family yɛ Awurade family yɛ Awurade family yɛ Awurade family diri Awurade family say Awurade family diri Awurade family say Awurade family diri in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord. The macho baby awobiano fawansa as I won't drive on kwa fawansa 2 hour mama so and as we pray with you we need the perform we in some raba we need the perform we buy chaman raba we need the perform sa wonum koken ba we need the perform name of the here ne say we be tia be Awurade ka say Awurade Yesu me ya usu ansa me jame krama me adweje wa me jame krama me jama brabo ma me jama brabo ma famanum nsem so na fa me kasa so na bonni ema foforo ema o man Ghana ne mabusua ene pa biara eni me fie no ena e brada no pay me fresa ne ema pa no ena no pay akra so ye bompa ye ma ye mampanyini Jesus e bompa ma ye mampanyini baby biara wo biara Awurade koso afa wonsa to no so obi biara wo yare corona yade bibiara Awurade sane yade maye Yada wase. Esense waye wakudie nti. Ye jidi ye se de yakan wo de aye adwuma. Mama dansie edi ensem ye chi. Wo Yesu Kristo dimo. Oh hallelujah. Abusia we onyame akodi antoto wase baabi a onam bia no bomoshina na hye wo mask na ohoro wonsa na bomodena na fa wo center fa ye wonsa ho na baabi bia onam bia no ma social distancing nya adwuma because we onyame ba eti ma you enye you na ma wo dem be so enye wo dem be nyame ya adumu a okire e beto aso ni ye toa akonkyere ne mpai bo so a wo yem page the why we know the prayer points no honor mami di for yami shiraw sk yami shiraw mo we tie na here bi anso ya da mu nyina ase but and they try to say me yo nyame akode me yo nyame kuma I am the battle axe of the Lord. Thank you nyame ya aduma ye besa ye hia for real dire mama ma o hyeden nyame ya aduma ye memenda ne ye kwa akogya o papa kwan e wo chebi Yenina be kwa kuja ofefefe onyame nhyɛ wo de adwoa e wo ne wo nua no nyina God bless you.